Tariki 17 Jumatatu ya kiumia giukite niguo andu aria mendekithitio ni President William Ruto makambiriria guthurimwo ni kamiti ya wamurani. Kamiti no ira irahitukirio muthenya wa ira ni bunge ni thaganirie gikaro kiayo kia mbere kwariria mitaratara na mawatho maria magukorwo makihuthika hindi ya mihang'o ino. To assure Kenyans this will be an open, transparent and very accountable process in the National Assembly. And it's open to the public. The media are invited. What will matter is not the number of those who remain true to our calling, but the commitment, determination of those numbers to pursue an agenda which serves the public interest. Ameba kamiti no ni speaker wa bunge Moses Wetangula uria niwe muikariri giti mutongoria wa aria aingi na nini munini wa mutongoria wa aria aingi na nini na ameba 15 aria mayukitio kuma ngwataniro-ini cia Kenya Kwanza na Azimio. Mwaho-ini wa Kenya Kwanza abunge Nelson Koech, Rehab Mukami, David Gikaria, Rahim Dawood gatagati ka angi nio mayukitio. Mwaho-ini wa Azimio abunge Mishimboko, David Kosing na Isula Lesuda na Karib Hamisi ni amwe aria magathurima ndundu ino. Kuringana na Mitaratara Musalia Mudavadi uria uthukiirwo giturwa kia minista munene ni ugakorwo ri wa mbere kugerekwo kabiro akirumirwo ni Justin Muturi uria wendekithitio ta munene wa watho, Eden Duale giturwa-ini kia minista wa biraro, nao Dr. Alfred Mutua na Aris Wahome matiria muthi wa Jumatatu uthurimi uria ukoya ithaa rimwe hari o mundu. No na gutuika uthurimi ubatie kuya thikũ 28 mihang'o ino yahota gukorwo inikire tariki 22 kiumia giukite. Indi ona gukire uguo uteti wa miahu ni utanyitwo kwiyumiria amwe abunge Azimio ni makuruhanĩtie amwe aria mendekithitio na ungumania na ningi magiteteyo kwehererio thitango kwa amwe yao. It is not just about the committee. Even the public is involved because right now even the clerk has given notice for public to bring in any memorandum, any petitions. The committee of course will do the nitty-gritties, but this house has got the ultimate power to reject or approve every single nominee. Ithuĩ Kenya Kwanza ni twivangite na twi tayari na ninjui aria maraheirwo ite icio ni andu aria mararutĩire thirikari ya Kenya Kwanza hindi ya turekaga campaign marari very loyal ni turamona kuria ground magicariria William Samoei Ruto kura na tugaga in politics loyalty ni ikoragwo the currency of exchange. Koguo ni ndiretikia ati asiasi aria macagurirwo kana aria mathomirwo kana makirekomendo kana go proposal ni president witu ni megukorwo makivetwo na after vetting ni njoi ni megukorwo makiingira na kwambiriria wira. Riboti ya muthia kuma kuri kamiti ino ibatie itemanio bunge-ini tariki 27 mweri uyu. Muthenya wa ira mutongoria wa Wiper Kalonzo Musyoka ni arahithuria ati ni moneti abunge Azimio maregane na mundu o wothe wina maroro ma kwaga wigiriki. Riboti ya Kameme TV ritwa riakwa ni Mwaura wa Ndung'u.